gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Nanatuyang, Apay kwaraw. awan face mask mau. Apay no awan. Bawal arumwarte awan face mask na. Mapanak la gumatang di tatersina ni Marikwanang. Uray, bawal lata. Kat no nagasidag. Asidag man huno adayaw, nasken nga face mask tayo lata. No ngay jak kayat. Agmulta ka, Manaw. sangaribaw. Ha! Nagnginan. Kayat mau tapagmultaan ka iti sangaribaw itan. Ay sana. Ha! Awan ti gatang ko iti si daan mikin ni badungkaw no pagmultaan nak iti kasta kangina. Sige, warningan ka pa'y lang nga rod ita. Ang aminton sumaruno a makita ka nga awan face mask mau, multaan kan. Imbagman ta pinalubusan da kadita checkpoint nga one face mask mo marituyang. Winarningan nak nga rod ni Kwaraw. Ay na, masapul nga min nga agsuot ka iti face mask. Nukas ja arumwar kay di balayaw. Umayak lang mat gumatang iti buggoong. Kasapulan pa'y ay ati face mask. Inton maminsan, di mon liplipatan, mare. Talaga pagmultaan da ka awan face mask mo. Nag-stricto kayo lakit din ay nga opisyal dito kabildatan. Talaga kasta tapag sayaatan tay mo't amin, mare. Uray pa'y may salato yung tigatangam. Basta nurumwar kay tibalay mo, ag face mask ka. Adula amin. Lakwan nakit din iti 5 pisos a bugoong. Na, adaya mo't 5 piso sa bugoong. Ada! Na, sikapay ti mangipilit nga da. Unamlan na sino damag nga dilla-dillaw dagita barangay official. Angam saan damag asursurutan dagiti pagalagadan. Wun nga raw, kada rumor ka, dilawan da ka no awan face mask mo. Kita man ni kumpare ka kapitan. Kita to yan. Wun nga paisaw, ni kapitan mo't day tamagmag na. Hada ka di pismas na. Awan. Aguray, matarumwara ka. Sigay, ibabain mo idaamay badaong nang runakin ni kapitan. Ups! Stop! Tataba daw! Ha? Wait a minute! Pagsardangan na tawan ti pismas ka. Nasken nga face mask tayo amin arumwar. Da kamin tupay atano dito yung checkpoint kat nakapismas kami amin. Nakadildillaw kayo at tanod. Apay ni kapitan ngay. Saan magngagpispismas? Ha? Nakita ka na dito ni pare Inteng. Awan ti pismas na. Kuwang amin, tataba daw. Anya? Awan may bagam. Tadya kapitan tayaw. Saan ngagpispismas? Iso asaan na kami may tapagpismasain. Kwaraw! Nangag mo, Inteng? Adda nakakita kan ka asaan ka anaka face mask. Ni kumparimpay abadog. Huwag nga rod. Apay nga minasaan ka nga face mask, Uncle. Ako Nagpigsa nga mintikabaw ni uncle mo. Uray no nakasaga nagti face mask na, malipatan na pailaang. Mala, agpismak kanton inton maminsan, Uncle. Ay, kababain ang makita na kadagiti ka baranggayam asaan ka anaka face mask. Pare, nakapismas ako. No saan da ka pa'y adinilaw? Saan ka pa'y ngagpismas, pare? Agyaman nga rod ta dinilaw dak. Iso asaan kami mutin na ngagpismas, pare? Ay. No. Agpismas kayo. Tultuladin da ka nga raw. Nalipatak la iditi nagpismas. Kastaman nga raw, tirason mi ita. Balhin gayam nga darasaw. Bye-bye pare. Ta ito maminsan.
Sa anak-anak ka pismas, agmulta akaon. Ah, pat si Mike. Uwin! Agmulta akno ko na. Ay, ag face mask man lang. Papanamaya. Mapanak man di tabalay ni Maribanang. Inak man istoryain yay tuloy tinangag ko a drama. Day talaan ti mapan mo aramiday. Wen, di na kanungarod na ngag. Nagasidigan. Uray saan ka ngagpismas. Ag face masak. Makita naktumanan ni Kwarog ang mga numultaon na kaun. Haps! Nay, apaya pinagsardeng nakmanan Kwarog. Una tanta violation mao. Naka-face mask lang rudag. Naka-face mask kang agpaisaw. Ngam di tamot timid mao tinangi kabilam. Aywan. Agmulta kan na natuyang. Sana balay, tadi talaang mat balay daan tim abanang ti papanak. Uray pay. Mapan kula istoryaan jay tuloy ti drama ang nangagaw. Yawanan ti adu pay arasaon. Agmulta ka itan. Awan ti pagbayad ka. Mano aya. Sa ngaribaw. Awan tawarnan. Na, apay palingkit agtawar ka. Na, apay katasaanan. Ay, kasaritak ni Kapitan. Apay maray, kahit nakano akasarita. Wan, Kapitan. Takayat ko atawaran jay multa ti saan apa nagsuot iti face mask. Ay isa na mabalin at tawaran. Na, apay asaan ngay? Matawarak to, pay di pamasahik iti tricycle kini ko araw. Sa bali na ito'y. Makatawarak to, pay kini marikwa ng itilako na. Kastoy lagan. Intun maminsan, siguraduam ang nakasuot ka iti pismas no rumwar ka di balayaw, ah? Nakasuotak mag... Nakasuot ka anasayaan? Huh? Nagninamot ti multayaw. Di yung mangarod kayat apatawaran. Tapno di ka agriray. Saan kan nga agmulta ita? Pakawanin da ka. Angam inton maminsan, sigurado asumurot kan iti umnaw apa nagisuot iti pismas. Ay namaray, saan akong anapan nakiinistorya kini Maribanang, tanapanak nakisarita kini Kapitan. Nay, apay mananaya. Pagmulmultaan nakmat ngamin ni Kwarog, takamali ka no ti panagsuot ko iti face mask. Ay, ibagbagak ngamin kan ka, edi. Imbag kunam, ta saan nak a pinagmulta ni Kapitan. Kat say-saya atom ton ano maminsan. Wen maray, Narigat agmulta. imbag kumamit no matawaran, saan mag? Oray sa dino mga tatipapanam. Saan mo matawaran ti multa? Inteng, rumar ka man ay? Ewan ata da papanak. Kahit, Di mapanakon. ada nalipatam. Ada aya? Ay, kabaw ka na talaga. Ah, Jay ngay face mask mo. unan niya. Ay, dilawan da kan tumanan, dagiti tao ang makakita kan ka. Ay, maglakid din taada ka ang mga ipalpalagip. Kanyak dungo. Ay, uray kapitan ka. Agmulta ka ah. Kawun na. No sa ngaribaw. Di bayadak ti sa ngaribo ang multa. Rumbang kumaanangat nga to ti multa ti opisyal nga aglabseng. Ah, Nang runa, no sika, a kapitan. Awan ka no ti tawar ti multa. Apay nga minatawaran. Si kaman pa'y lang tinakita ka mang tawar iti multa. Kahit matawarak mo't ngamin aming. Ay, mangibabayin ka tuyang. Ultimo multa, tawaran. Nakisarita ak pa yun kini Kapitan. Numabalin at tawaran ti multa. Awan lata. Tilar aramidem. Anyalangan, ti may bagaking ka ni kumpare ka kapitan. Iso asiguraduag asaan akong arumwar asaan anak ka face mask. Kabutang munto mo day ta kapitan. Agam siguraduag mo nga ag face mask akanayon ni Kapitan. Tano saan? Ha! Siyak mismo timang tiliukan kwa na. Way, isu asipot-siputam tuyang. Wan mo, kanayon ko akitaan no kasta lumabas ni Kapitan dito balay. Agin i-stricto da. Ngam isu a kapitan, saan nga agpisma? Maray, limabasan ni Kapitan.
Wen itay pay lang. Apay aya. Naka-face mask mo't lang? Wen may. Sigurado ka? Wen, mabalin aya matasaan. Damdamagak ata kas taunay ti strikto na. Ay, para matlay ti pagsayaatan tayo dayta. Ay, mabit lang, Maria. Kita man, no adda opisyal ang makita ka saan nga ag face mask. Ay na, amin kami sumursurot itilintag. Oh, di mo lang mo ah. Tauray da kami, mabalin amadusa, kan agmulta, no saan kami nga ag-face mask. Ay na. Wow! Nagpintasan dyan limabas abalasang, Jeep. Nakita mo't gayam. Uray latim malyaw, idi pinaswitam. Hello, Miss Beautiful! Ah, nay. Timmalyaw man ang Jeep. Apay nga itanimot na natuyang abakbakatan ti simublat alumabas. Nanatuyang! Aglisi ka dita! Ay, nakalabasan dyan napinta sa balasang. Agmulta ka, kwaraw. Ha? Anya ti basol ka? Saan ka naka-face mask? Ay, wala niya. Ha? Ngam. Pagmultahan ka ba't ita? Ay, kuha nga may. Oh, saan ka nga grason pa? Ag-Christmas ka nga minong, Jeep. Ha? Ay, adala ang pinaswitak abalasang. Nakitak ni Kwarog asaan ang naka-face mask, kapitan. Apa saan ang nagpismas? Ijay checkpoint tinakakita akin kwa na asaan ang naka-face mask. Apa nga? Dita mapanagnakan nga awan kinabagyan. No naglabsayng nasken adosaan. Ay, mangibabain ka, Kwaraw. Apa di ka nagpismas? Uy, adarason ko ang gal. May nagreklamo ni Marituyang. Anyamat ni nanatuyang. Isuadas ka ngagmulta ka. Madalang mat nakita ka limabas ang napinta sa balasang. Iso nga yung babak ti pismas ka, ta pinaswitak. Jak mat makapaswait no nakapismasak. Inranam ko mga awan ni Marituyang. Ay, makigidgid dan tumot day diya bakit. Ah, Na minsan lang nga napasamak. Iso apasinsyaan da kaon. ay, adda nga raw nakakitakan ka. Isungarod nga ibagbagak kada inteng kan Kwarog anasken nga ag face mask da no kasta arumwarda iti balay. Ningamin ka no Kwarog, Mare. Ay, nakakita itinapinta sa balasa ang apinaswitan na. Adamot gayam rason na. Ipilit mat ni Marituyang anasken ka nung agmulta ni Kwarog. Ay, una yan ni Marituyang. Apay, di nakadikayat, ano magustuhan da di abalasang ni Kwarog. Adi, agkasarda adagaws. Ay, hawan nga rod tapno maksayan mat dagiti baak dito'y kabildatan. Anya, Maray. Ay, kat, wen si Kantula ang tibaak dito'y barangay tayo. Siyak man tinakita mo. Ang kasanungay ang makita dati kinapintas mo. Kat naka-face mask kamot akan ayon. No maminsan, naka-face shield ka pa'y. Ay, day tangarod kat, Maray. Anya ngay paray, nagmultan ni Kwaraw. Saan pa'y? Ngay, apay ngay, pagmultahan mo ta. Adda nga raw nakita na anapintas abalasang iso apinaswitan na. Ha? Kasano ka pintas paray? Siksi Aya, kit no napintas kun siksay. Ay, talaga nga uray siya akit ibabak ti face mask ka. Ta paswita ka dagaws. Makitam na ita. Gusto lang, ginaramid ni Kwaraw pare. Di pa nang paswit na iji balasang. Wine, kanya pa nang ibabana, iti face mask na. Agpadatagam iti kapanunutan paray. Kain pa nang multam ken kwa na. Ay, anya kate kumpare kun ay. Pagpapadam pare. Nuda kamay, pagmultahan madagaws. Ay kit pagmultahan mo't ni Kwaraw ka. Ay, awan kwarta kang lantay. Ay, anyangay nga rod, kat masapul nga agmulta ka. Paglod ko kumaday ito yung kwarta, tapno makaharap akaon. Ay, Tapay ngamin napaswitam no da lumabas abalasang. tapno makaharap akngarawd.
Ay, nasaysaya at nukasta nga da lumabas abalasang, asit gam kat kasaritam. Damagam tinagan na, kasjay. Kas idinagara makan ni Antim. Jak pinaspaswitan ta, mga no agungat. Kat ididinamag niya ang mo tinagan ko. Ay, imbagak mo't adagos. Idi kuan, pinasyar ko ni Antim iji balay da. Ay, kasanungay. Ha? Awan kwarta ka pagmulta. Na. Awan kwarta kang Intun maminsan, aganad kan taon. Ay na, kwarog. Uray si Chief tanganod. Masapul lang asumurot ka iti pagalagadan ti barangay. Ala sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Kwarog, apay akas lasaan arumrumwar ni Marito yang ditabalayda. Talaga mo't asaan arumrumwar. Manon nga aldaw. Apay nga ta. Uray siya kadyak mo't nakitkita ni Nana Tuyang. Anya ngay nga ta tinapasamak kan kuana. Ni ko matatabadong at ipagdamagan tayaw. Manon alawas asan nga imay gimatang dito'y tersenak ni Marituyang. Aya, Uray siya kadyak amaw no anya tinapasamak kang kuana. nikad. Sa dino ngay nga tati ayan na. Ay, wang nga raod. Jak masipsiputan no lumabas ditoy. Ay, madanagan akpay kit din. Kanayon mo nga minanakarikap ti balayda. Wan nga rod kasla ka na yun nga awan tao. Bay amare, tabareng lumabas ni kabadong amapan ije bangkag da. Damagag tuman. Mas daaw kami nga men, tasaan mi mo na makitkita ni Marituyang kabadong. Agsaksakit ngamin ni Tuyang kaw, mare. Ha? Anyat sakit na? Ado, mare. Ay, no kasta. Komplikasyon ti sakit na? Kasta nga raw. Ay, kasi mo nga rod Win nga raw, mare. Kat anyat kan kanan na ngay. Awan la. Ay, sana mabalin asan amangan. No kasta komplikasyon ti sakit na, masapul ang nasustansya ti kanan na. Pangalangay tinasustansya kanin na, mare. Nagadudita, natangkas ka da prutas. Mabalin ka di ti karni ti manok, mare. Ay, kuwan nang rona no tay native. Karni ti patungay. Mabalin lata, no kayat na. Kaldeng. Nay, aguray ka. Kalding mo ti karuba day ta nakapagod dita.
Iso nga rod tikit kita, maray. Mabalin pa'y siguro kinkwa na ti karni ti baka. Ha? Dayay, nay. Nakawayway a baka, maray. Ay. Baka ni Kapitan Dayta. Marimanang, awan kanumot tinasustansya akan kanan ni Marituyang ket agsaksakit. Ay, sos. Ay, kaasimot. Ano kasta? Kunak nga rod kan ni kabado nga pakanan na itinasustansya amakmakan. Tapno umimbag. Ay, katrombang laeng Imbaga kapag sidaan na itinatnatang kan prutas. Win amare. Tapno nabibiit a pumigsa. Ay, jak amo No sa dino ti pangalaan na itinatnatang kas kada prutas. Tawam matyam mo kamula da. Ay, adayamot nga min mula da, maray. Ay, no apay mo nga may na nagsadot nga agmula ni Kabadong. Ay, anya nga ita, tagsakit ni Marituyang. Pangalaan na nga iti pa si Dana kang kwana. Jay, kita ang ni Tata Badong o. Ayan na. Di Jay man o. Gaw-gaw atan na Jay marunggay amula da kapitan. Ni, apay ngay. Imbag kumaano nagpakada. Ay. Ni, san sa pa anak nag? Agtiliw sa pa yun iti manaw. Ni, ay un nga agpaiso. Ay, mabit lang tayo nakanawangin. Ay, tatabadaw! Aguli magkakwaraw. Ha? Tadyak pa'y natiliw di kawitan. Kawitan ni Uncle ko na ita. Kawitan na laing nga. Ha? Ay, mula na pa'y dahi tamarunggay ngayon nalam. Bula na laing nga. Aguli ka, tatiliwag di kawitan. Ha? Uy. Maan ka na. Natugmakaw. Tinukmahan ni tatabadong di kawitan mo, Uncle. Di tapingaran. Unang kail, di naglukmag ngay. Paborito pa ang manok na, Jay. Nakita ka tinukmaan na. Apa tinokman na? Diyak mo Kalpasan ang nagsipak iti marunggay, tinukmaan na matan di manok mau. Loko da ita. Ay, tinukmaan na matlatan nga uray at daak. Padpadakkelan di enting dayja amanok, maray. Palpalok maganda. Kat tiniliw kanumot ni Kabadong. Nay, apay ngay basta tiniliw na latan kat saan namot atarakan? Ay, sos. Jay samat imbagakkan kwa na apagsidaan na ni Marituyang itinasustansya amakmakan. Tagsakit ka nga raw. Ay, pudno nga taaya masakit ni Marituyang. Ay, jakman ammo, Mare. Tajakmat nakit kita. Saan ang mabalin ti inaramid ni Pare Badaw? Wan kapitan. Ngamen, no baybayan tayo lang dyan naramid na ulitan nan tumanay. Wala. Manok pa yung ti karubo, titiliwan na. Bagbagam kapitan. Ay, ungtak pa'y saan la bagbaga? Wan rumbang laang kan kwa na maungtan. Agasam dayta. Pati manok yaw, alaan nan. Naturad anang tilaw, ti awanan baan. Padakalag na dyan man. Ay, kwaraw. Ay, abam ni Pare Badaw. Ayan na, Uncle. Diyan eh. Isungag pa iso di magmag na. Ay, abamon. Tatabadong! Epik sa takas ladina nang Tatabadong! payapayam. Hmm. Ay, na. Daytan, umayang. Agsarita kami iti kumpare. Nasaya ta imay ka pare, tagsarita ta itinalaban. Apay, pare. Tinilaw mo di kawitan na manok ko. Manok ko titinukmaam. Mabali na ka din nga agsaw, pare. Saan? Hindi pa ibagak. Aguray ka nga ron na, pare. Tagsangit akpay. Ako'y nagsagit ka. Manok mo tayo, pare. Apay nga ron at tinilaw mo. Kun apay nga agsangit ka. Saan ka gaya mamakaw-awat, pare? Sakti saan ang makaw-awat? Anya ko maturumbang nga awatan. Agsaksakit nga ron nito yung kao. Kastaya pare. Sige. Aristarin na kao. Ibalod na kao.
Ha? No day tati pagayat ang pare. Jak maramit na pare. Sige, ipabalot lakaon. No day tati pagragsak ang pare. Makapasangit ti mapaspasabakan ka pare. Una, pare. Umayak mamut makipagsangit ka na kayaw. Magwarog ka kaasin ni Tata Mabado. Ay, kasya talaga. Sige lang. Ang sangit kayo, adwa. Apa si Mardang ka nga agsangit pare? Nalpasa ko na nagsangit. Ah, Da kayo langin, adwa. anya? Ay, karug-rugik pa lang. Ha? Sinangitan da kayo lang ni Pare Badong. Ang awanan, tibasol na. Isumot ti ko na ni Uncle Kaw, antay. Ay, apay ang napasamak ti kasta. Kat naglawag mat ang nagbasol ni Pare Badong. Awan ka nun ti basol na kini Uncle Kaw. Ha? Dari namaan na kayo manan Agsangsangit pa lang ni Uncle Kaw. Intay! Kasi mati kumpare. Isugayam ang tulad anang tiliw iti kawitan ko na masakit ni Marituyang. Kahit makipagsangsangit ka matan. Kasi yun. Ay, Intay, kumita ka, Ijerwar. Apay? Kumita ka, iti ayan ti balay ni Kwarog. Ano tararamidan ni Pare Badong iti balay mo, Kwarang? Ha? Sus! Ay, sus! Agtil-tiliw mat iti pato at arakan kaw. Ay, nakanawaay! Waraw, limabas mat ni Kabadong dito'y tersena, kat anda igam na apataw. Ay, tarakan ko di pato nga igam na kagawad. Ay, kukwam aya. Wine. Ay, isumo lagayam ang nag-apuraan na. Ay, tinakaw na ti pataw. Nagloko mo dahi dya Kabadungan. Kalpasan na pinagsangit na kami kini Uncle Kaw. Sakmat gayam ti sumaruno at akawan na. Taapay nga na nakisang sangit kayo ngay. Ay, agure ka man Kwarog. Ni Marituyang day ta sumungan. Ay, wan ngagpaisaw. Saan mo't masakit? Nagpartak amag na. Nasiitan laang day dapan ko iti bain-bain, maray. Ha? Aniya? Apay aya? Ay, kano yung baga ni Kabadong agsakit ka? Patpatyan nyo day ti abadong. Na, Linuko na kami nga rod no kasta. ay, Ipanaknak kaw, nga awan sakit kaw, maray. Kwarag, ahap. Fly me to the moon. ah, And let me fly among the stars. Talaga nga awan sakit ni Nana Tuyang. Tauray lag sala-sala. Ag sakit ti kasta, ya pa nagkini-kini. na. Agtambling ka man nga rod, Nana. Ay, Kwarog, agdal na ka mamit. Ha? Bakbakatan pagtamblingan. Nungay matukol dagita tultulang na. Ay, kabaulak mo't kit di Kayat mo, tagtambling nga, kwarag. Ay, saan, Maray? Bakit kan agtambli-tambling ka? Kabaulak. Oh, kayat mo, kwarag, tagtambling nga. Wan man, Nana Tuyang. Ha? Ay, Marituyan! Agkini-kini kalat taditan! Ha? Mamati ka magkani Kwarog, may! Nagsala-sala ka man ititirsinan ni kagawad ko ng itay. Kapitan. Taim paneknek kaw, nga awan sakit kaw. Tay bagbaga ka nung amin ni Badong ko masakita. Kitwan man. Iso at tiniliw na di manok ko akawitan. Tapno adda ka no ipasidanakan ka. Pulaws, ajak naramanan jay kawitan mo, kapitan. Anya? Ultimo karay kay na, jak naramanan a pulaws. Asino nga tinagsida? Ay, kat iso Ni Pare Badong? Yay. Yay. Idi na si itanak iti bain-bain. Pulaws adinak inas asikasaw. Unay daytan. Uray la kumadanom nga inumag. Dinak pa'y mayawatan. No nagsisinangit kami pa. Win. Sa anak mo't nga grupro pa masakit, kapitan. Ha? Kunangamin ni Badong ko asa anak arumrumar. Gayam,
Sa balay, aramidon na. Apay arimur ka. Nagkunakin ka arumur ka. Ha? Diyak kaya ti maikulong dito'y balay. Manon nga aldaw nga inkulong nak dito'y balay. Inlutok lang da ito'y pulutan ka. Pimanaw ka. Amo ko no apay nga ibagbagam di tarwar ang masakit ha. Talaga mo't ang masakit ka. Tiniliw mo jay manok ni Kapitan, kastamatan jay pato ni Kwaraw. Ha? Oh, saan ka nga agin? Ha! Badong! Ay, kwa. Ay, Oh, papadam, apay nga agatratras ka, ha? kwa. Kas lang amin at dabirbiro ka. Talaga nga dabirbiro ka. Jay pang orko, badong. Ay, Una ko na- ka. Isa, kumaraya ka. Hoy! Awan ti pagkamangam si Kabadong! Uray ni Kapitan, amo na tinaramid mo akalukwan! Ilang bang nak, pare? Ilang bang nak? Nituyang ko, pare. Kamkamatan na kitipangaw. Andat basol. Masol ko, pare. Awan? Ay, adagayam. Ay, Mare! Ay, apay ngayabam ngay, pare. Ay, ibagak nga da ka dito. Ay, sana. Mare! Adda dito ni Pari Badong. Umay mo pang-uran! Wan, Kapitan! Umaya ka! Diyak kanunungan ti di nga aramid mo, pare. Umayon nituyang ko, pare. Umayain. Ay, Umaya ka talaga! ha. Ang saganakan Badong! Ay, sus! Ay, natatabadong! No nasayang at tiaramid mo, masupapakan mo at itipagsayaatan nyo kinitoyang mo. Day takat ngamin, tausarumpay ni Nana Toyang para itikalukwan. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.